الزول أنا على رويت منقلت عندك سيقا سورا يوليو on titre commence la mondole accordage un demi-ton plus bas تاعي théoriquement مستخدمة الكالتون donc vous êtes sur la guitare تاع الكالتون زمان تيدوثن yes y a pas de souci surtout il te demande de faire la guitare parce que c'est exactement les mêmes notes donc voilà كثر دقيقة كل دقيقة donc نستخدم غير كل نوتة كاع لقينا يسعى الكالتون donc normalement أدواليم c'est exactement les mêmes notes de la guitare de la mondole c'est kiff donc voilà donc l'accordage un demi-ton plus bas que les ondinaires donc diffère bon on va goufler الحوايج غير donc on fera cette année قمة رفاض الجواب va par deuxième guibada c'est ça le deuxième guibada donc c'est un fakagi mais je vais pas l'utiliser ça je sais donc c'est fa dièse sol dièse do dièse fa dièse سي فوالا دونك ازيد نتبع الناس باش دعوة تساوي كومبليكي شي واحد واش تلقى شهر ماركاديس لا ريتم سي كومبليكي شويه بور لي ديبيتون زعما تبدا في شويه ديفيكولتي ديس من كيني تريبيتي على خير مي جي رماركي سي ان بو لور سي بارتي Allez, on va découper de la déjà mesure le guinea. Tu commences ici. Deuxième fil d'enlever. Voilà. Attends, check out. Reste ma chara rapide. Voilà. Donc avec la t'as deuxième. Voilà la première partie. Voilà, pas de Noël, elle a refait la même joueur. Donc c'est très bizarre. نعاود استوي ديريكت على قطري
نخدم على باش بوروليي ناتني كل باش كارابيد فاكر المفروض تقيم كان كتخمم كان كاكي نو يهاز تخدم كاكي جو بونس خدميتي فوالا عاد نعاود كاين بدقيقة عندك ما ديك ديرها في سوان نتكا فوالا دقيقة لا ديفيكولتي دقيقة لا ما ديرها في سوان تسوي deuxième fil dans le vide, deuxième fil troisième case, deuxième fil dans le vide, pareil, troisième fil. دعوة على الكل باش ندوي عليهم اكزاكتومون لون دار واقامش هادو على الرفران بون از دعوة غادي تبعهم en même temps هادو عليهم لي ديفيرونت مي لا واش تشوف مقارنة هادو عليهم يلا يلفسون Voilà, maintenant c'est à vous de jouer.